Oburwaire obw'abaana okukura mpora omu bwongo nibweyongera ahabw'obutamanya. Ebi Dr. Peter yabigamba arikuteerera omuranga abazaire omu rukungano rw'abanyamakuru erizooba ahari Lakeview obwo Uganda yorekyereire okwezi okwakana okuba arikujaguza endwara egi ey'abaana kukura mpora omu bwongo erikumanya omu rujungu nka autism. Abo butamanya endwara egi abazaire nibareeta abaana baabo omu marwariro aha myaka 2 n'ekicweka n'emyaka 3 obwo abashomesa bamara kureeba omwana atari kutwaza nk'abandi obwo ekikorwa eki n'ekyakabi aha magara g'omwana. Autism is just a brain developmental disorder in children, n'endwara y'abaana ey'obwongo. And really it starts in early childhood. So it starts in early childhood and it continues throughout life. So Christine brought in this information that yes, is it something we are going to arrest? Mbwenu oburire bwatandika ombwana nibugumizamu mpaka omuntu yaruga omunsi. Karubi yashoborora ngu buri Sande aha irwariro erikuru nibatunga abaana abarikuhika 2 abaine oburwaire obo kandi mbarara aha irwariro erihango eryaragurire abaana 107 omu myaka 5 ehingwire. The few patients who have been recognized in the community and have turned up, I think at the moment we've registered about 170 registered patients, and that is within a period of less than 5 years. At the moment, we are seeing them more frequently. I would say because we run only 1 clinic day per week, so we receive at least 2 new cases. Na yeta Kamugisha Peruthi, omwe omuzaire aine omwana arwaire oburwaire obo, we yagira ngu omwana we aha myaka 2 akareeba omwana we atakubasa kushitama hamwe, omwana agamba ebigambo 2 atari kufuna turo aguma nahuuba omukono kandi atakubasa kumureeba omu maisho. Conrad akazarwa 2024 yazarwa gye nk'abandi baana kuba kuzarwa tindagisire any difficulty omu kuzarwa kwe konka kuyizire nakura yasya nk'emyaka 2 atandika kunotisinga ekigambo ekyabe nagamba kana agamba mama na tata konka ndeba atakushitama hamwe atakusetoringa ndena kaineho na hand frapping umana kunkumura atenga konka najant with time n'omwana kuchererwa kugamba naija kukuraje. Endwara y'okushinya obwongo neretwa akarande embeera eziturukuturamu na genes mbwenu buri muntu ashemerire kumanya abantu ab'ekika kyeye obutatunga oburemezi. Peruthi yayongera yagira ngu omwana we kuyamutweire omu irwariro bamuha omujanjabi okugamba kwayeyongera yatandika kubyama yazana hishomero kandi yayega n'okushoma. Hariho tiimu yabenerwa aheru bakuza butabika so bakamba kwija mbara babajungu so aho bampandikire embazi 2 risperidone na Ritalin natandika kugihereza Conrad. Eje embazi kamuyamba munonga omwaka atagwejegere kiro yatandika kubyama so yaza ishomero akakashomeraho Mbara Mixed School konko of course space y'abandi babembagenderaho tiyo yabe nagenderaho. Peruthi we yahabura abazaire okurebeka ngu nibetegereza abaana baabo na munonga bareba ekibatari kwetegereza babatware omu irwariro. Ekyabazaire babe aware ngu autism eriho kandi abaana baabo obundi bareke kubihabwihwa bakaza nk'omu bashabi abingi bagira omu bashabi babiba ngu nibakubakiza abaana baabo ekikuru omwana Ruhanga yamukuha omwemere nk'okwari kandi muze n'omu marwariro. Dr. Peter yashoborora ngu autism egi neteganisa okukura kurungi kw'abaana ushanga omwana atagamba gye
Omumbera abaana abaine oburwaire obwo bwa autism nababa baine ekintu kimwe ekibarukuba nibakora na nokukunda okusinga ekindi. Murungi Christine we akajumirira kandi arukureberera abaana abaine oburwaire we nagira ngu abaine endwara eyokushinya obwongo nibabasa kwegeita omubandi mbwenu okumanya munonga ahaburwaire obo nikiza kuyamba ahabazaire n'abaana babo okukura nk'abandi. So mwenu kuna omwana wo kubanza ubaturetire kunarebere twamukoraho yasha nkuwatereramu nagira omuhimba bwo kugira ngo nabo mbabasa gukora ki nibabasa kuza mu baana bandi begeremu abo kuba nkahurira experiences z'abandi bazire bakugamba nagira ntinga awareness egi eine kuhika omu bantu. Endwara egi etakukira kwonka wagitanga mangu obubonero nebukyendera. Endwara egi neretera omwana wawe yaremwa okugamba atakushoma gye obutakora yaba yakuzire kandi kireta obuzibu bw'ebiteekateeko ahabazaire n'abaana babo. Amakuru aga gakushakirwa Susan alina omukisa ahabwa Tayari West Agenshong.